Main ko, yalilir klokken ay kapakap, suipan. Tolaw kapakap, awiyo to is nga kan mapanto ta more cheban kis share mapit katukela ka skulin mapit Pwopwoud. Try kapakap, umeng siwa kot kan lapalap ni moran kan Jesus se patutong kami klokwot o Lord sa kasabakalangan kiyang kami sapal mo malimbak. Kalangan ng kami o kod nito ang katungkalang kita sangakan maur sanger ni mensangan rano pelilodor ni Pwopwoud o God wasatikan marapil apcha waswasaranta te sangan klok tarapil milale ni rabil bantunin kapag kiyang kami ngatong kupuro kapaya taral moral mongyo kalangan kiyang kami tatokan nga namoy sarawi nagangkatan revive te kang kakela ka nan paluarat kan o Lord ansukan masakan pang ansukan masakin sukaw tila ansukan masakin pupunsa sa kupro mo yo Lord ping ko maganggatin ataman kin kehsehki tray mo yo Lord sian kian so mawan patuto pang kupro mo yo kasapa kalangan kiyang kamay nito na tuwe kisapin mo masang kasaliyang git kamukot maganggatin yeyas kamsutaganggatin say makla kamaganggatin mamangi meyakan korusya maganuyaw na lango samba seperti sang kami yolo sa kasapakalangan kiyang kami lalapotan kot limbakan kot pawetian kot o kalanganan kot masakanuya memoran koros lale kalakot o Lord bilmenuya ay tungal kapakapin po nasa himen po nasa win ponpe ng kapakap kiyang kami government ton tatakin government may siwa kot kan lapalapi pa kiyang kami Tuntato cabinet kan korusya ng government o kat kung magatan mangi korusya hololi position kan marakolokol leadership tuwa na magatan mahsanih sender chugudi sangwiya kapag kiyang kami leading the guidance for night leader kan kung magatan muitong nantuwaral kan parangkak lead way kapag kiyang kami wen po ang biyolot ng government ng triyak ng momotso nan iwewsin panene pakiyang kami nganan perta nganan pat pasanganan konta wasa and kak milalaray lo Lord parang kak lukuryang kami melen dedicate kaprayang kami wen pon pe yo Lord nito nat pan weweki miya kota man mapuksaraw ka tete yang git tuweni o koti kami yo mesa bosono sa bongi o sa kapag kiyang kami Lord as a Christian nation sa detra de so lang te Christian o Lord makamelele puksarawi mepit way with oh God apan totally transformed by the power of your spirit ngan sarawi kadangan kiyang kami tuonam katan wi tato kom katan rirong nanarapen sampa wasakan koros memembumbekan mimia nan way kan maramimia Lord main countries na North America na South America oh God, nan Australia, nan New Zealand, oh Lord, my countries is Asian countries, oh Lord, Europe, oh God, Africa, oh Lord, all around the globe, my countries is in the islands, kapag kiyang kamupompe, Guam, Saipan, Palau, Yap, Chuk, oh Lord, my countries is Marshall Islands, oh God, my kodi kapag kiyang kamu visitation and nga namu sarawi revival and go to pon sinteke kan pon continent pon way lauta kan oh God my countries is nituan soma corona paralanan sampa kompang katin increase sapol mo glory mevambil sibala dahme effect mo corona ko to yang pon sampa apang glorious apang mighty apang lingaling apang turki komor apang turki lingan apan terke maya korusya pangkoto rom kom yo God kom gatin mahsanih sapul mo mahsanin kamorang ka preach in every nation akom pangkatin kat the Lord ni Duwen at kokono pangkatin kat to God se kapag kiyang kom revival sa kamelele o Lord God makom katin in a process kom katin we the talk na sapul mo aramas yeyi kisamet makom katin kapora tangan na aramasakan poren menanana kapag kiyang kom aramasakan nan way na wayo Lord na main countries nan Guam, oh God, main siwa kota, Tahiti, Niue, Cook Island, Tonga, American Samoa,
oh Lord God, Western Samoa, kampilkachung kupura, oh Lord, Tahiti, New Caledonia, Niue, oh Lord, Mine Count Jesus, Solomon Highland, Vanuatu, Mine KAUN-O Koht, Kalangan Kiyang Kamu, Papua New Guinea, Fiji Island ka koaros, O Lord. Wasakan koaros me aramas jowe. Nang kontinente lauda kan, O Lord. Nang suntege dugudun kan, O God. Kapkabel samba. Wasak koaros me. Sabul momo kapkabuk miya. Aramas mga say komi. Aramas me sa say komi, Lord. Sabul momo kalangan. Maganggatun wiya kapuli-puli kapakap kiyang komi, Lord. Komi yung kupura saulang kan. Mele nan way kan maramimi underground. That are persecuted, O God, nan China, nan Iran, Iraq, Afghanistan, wasakan miral, mehkihla ral poson, ipagremo, Lord God, kami yung katun kakela ka morin, panene kan, O God, maraban sa tukasela ral poson, makapal kan kinlilong ral, ewaral kelay la, Lord, ewaral kapchakay kila ral men, kadede o men, maur kumemele lo, Lord, main Count Jesus kalangan kiyang kami, song koros mapolong aramas ang mga iyong kami, O God. Sa kasaba kalangan kiyang kami limpagan, God, kung kachin increase nan morin sa apol mo aramas akan maramas pangkonta, Lord, songan kisakisen limpak mo kusang remo, baptizen limpak mo kusang remo, maramas pan, turn their hearts to you, O Lord. Main Count Jesus, kapag kiyang kami peace, malele, ang kakwatlong nan morin, baba kan, nono kan, melele kan makasamo, komunan na rel, no, sapul momi seri kan, O Lord, sapul momi aramasakan on the face of the earth, main Count Jesus, ikapagap kiyang komi yung kachin manifest, komi yung kachin kasali komi ita, main court, nisongan kisakis kan mo kambang kachin muitang, pulinganan court ang kak paralawa sa korusya, O Lord, main Count Jesus, ikalangan kiyang komi, ni Koreana, mosan sumaw, mosan tip, atik sinintip, makludludui aramas, kapag kiyang komi, O Lord, nganan poso nan rise within, nay aramas, O God, ay aramas, O God, ay panay, main Count Jesus, John ay way, kapag kiyang komi, O God, sa kang kalangan kan koros, masabil, kilanger, niyat kung batak ng puksaraw, debil kilang, kadede na aramas chikan, main siyo, O God, sa many ang experience, O God, sa nga lingaling kan, sa nga glory, O God, sa nga more lingaling makum katinogiti, kalangan kiyang komo pompong ito, Lord, awaken at spirit po sang ka, payaw daw, kibana sa pulmamasan, kulitit siyang mortal ale, wan kibibol, magusang remay, sa kabriyang komo, O Lord, at kabang at kasaba kalangan ng komo Count Jesus, nguwi at kaun at sang komor. Amen. 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 Kalanganan kot, kalanganan ko promail, magatstar pong kolet, yawasama komplikasyon, yewang yasang, kalangan kiyang kauna magkasyon. Baba, tagay wasa, mo'y nisura na kayo wasa, mo'y nimansang, ang sawat sa tawalier klaki sa keo, ay taimin kapagap, suibil men, serong katrail, masanin kot, mona trail bil, tawtawla kapagap, murin time what, ran what, wasa chocho nan mawiyet mebil lockdown abil tuto abil open ari abil kaparan boy bil night serigan bil japtar momoyit ay kabor ko memia cho wasa mebil open dar ligyan kan so atay kapaka nantiang kapaka pueki sangan kosonat malakan me ngen south wi to tongi songon puslong ren relakan mesasakot poren songon influence teren kilong aren kawait sojo mau kan nan White House teru di sang kapakap kia chay leader kanime buk saraw ka tete yang kecil okay leader kan koros makauno mo itang rangkak lead so ma chay biyo kapakap kipon pe yeramencha matawa chay panina yap chona chay way relakan med lead ranana kawaitin ko ranana ansa me aramas amang nasa KAUN-O mimi ng position ng leader where you can bless, where you can pay. Okay, imi chela na niya kapag ki Trump wegi Trump uyu ki ta pungan KAUN-O de masa ng court ng White House imi puinin Satan no kailong gigi. Okay, oro uya song koras poran rang kawela ta de and loose pura kita ramen control ramen counta porang ka pusa right planen kaunta samba kanan ka poida
Ari imakarita on komiyong ay dua traban sawas niya chapang kapaka piramen mamayar chaw yawi tame pasapang KAUN-O because ayayar mekin dependong atay low kan. Okay, so yermen child udi sang kapaka paten kapaka ki kuprong kotang kakpoita. Pan yung chenan Senesis pangkatokela tami kaskas kul pit Pwopwoud. So Senesis riyaw may bang wata kong child isak lemaw riya isak payo. Agachin mahsanih KAUN-O Koht ketikihdiong aramaso nan mwetuwel Ihden kin apwahpwalih o sinsile. Mahsanihong kakak tungoale wahntuhke kan koaros menet mwetuwelet. Ihte wahntuhke kehsehki aramas dahme mwahu o dahme suwed sohte pahn tungoale. Pahn tungoale pahn mehkihla rahnohte. KAUN-O Koht pilkatin mahsanih sohte konehng aramas menet en kelegelew. Ipan wiyata warak o sawasapa. Kota pilkatin wiyata sang pwel sangan manakan koaros o sangan manpir kan koaros. Ketikihdiong aramaso kihdiong atarael. Arya atakan mehkihla amanaman mere ataniki. Arya aramaso kihdiong atan manpir kan o manakan koaros. Sohte tiarata aman mekonehng warak men sawasa. KAUN-O Koht katin kamayr kila aramaso o kamerala aramaso o nintoken mamayr kota ketikihdiong apotin kopowi o katin purang kapurapana utuk wasao. Katin wiyata liyaman sang tin kopowi me ketikihdiong ren aramaso o katin karetong aramaso. Aramaso arapatuan yet met aman merasang yata ti me sang tikat utuk sang nutuke. Epanatan kili pwekia ko sang rey ol. Ye karapa wet me olaman pankin mwiki sang sama o ina o eukia nga pod puiraen kin wiyala wartoyo. Okay? Iran kin wiyala wartoyo. So ngilen wasa ime epilko tanan episos lemao miye eyeukiang kitael pongo. So ni Duwen tael mahsanih te kosaya kapagapagin KAUN-O me menenen lingan tael udi wasame kosaya menenen perenki tuaja perenki kapagapagin okay kapagapagin KAUN-O ari kosaya ansame elel aramas kosaya inenen mau nampariyawa kosaya pisetikin dahme wiyawi. Ari dahme wiyawi KAUN-O kihdiong atan wiyata pwel i pwokong ar wiyata atan i pulnan mwetuwelet Ihden. Ari ndayang atamen apwahpwalih songkan manpirkan sapol makapgapengkan uibilinda ngatamen kahatan ikinrael ta. Okay? Kiti, malak, karapaw. Okay? Sipra. Kahatan ikinrael ta. Ari, amano ko saya wan marain. Wagi atam kapagpagitan mo mga KAUN-O wan marain me an atama malyalan kiyan sa amatawa an sa poko sa computer abe. Sangan turun kapagpag atam me kiyang ataraylo ari. KAUN-O ang pilirongero
sangkaras kapagabunggo mo ay rong mahsanih es chukonong aramas dyan kalakalaw. Okay, es chukonong aramas dyan kalakalaw. Yanane uyata sawasapa. Arya kalakalaw po ikameleleme. Es chukosayame atam laluit. Okay, wegi nan wasama tawataw kasaya me kiyang atam atatok and apwahpwalih sapol makapugupuk and kiyang atarail arniya irirong atam wiwiya tatok epin mahsanih es chukonong aramas dyan kalakalaw. Yanane wiyata sawasapa. Ari ye karaban palwara chail ka wak pasang ol right muscular. Pokita men tatok men apali sapol manggot kapagapag. Okay, kaitek men pakri apod. Men tatok men apali sapol manggot kapagapag. So kela panol pweki achay kaskul ki rayo KAUN-O karasayang atam Jesus tame uyayang momotso para momotso limbakong momotso sawasa momotso juta momotso alesang kel ren Jesus perenggak mau rin saulang. So tuwa siya kacay li kacay alesang ren acay Pwopwoud perora sawas limbak. So imo man KAUN-O irong alatam es chukonong en kalakalaw. Pakilang manakan nyara el Pwopwoud chang sili perperen moin ew mo atam lonely. Apukamelele me udan main purpose te udan karapa me kapungkita liyo ang goton sayang olo tame KAUN-O karangan wuya. Okay, may apwahpwalih sapol kapagapag. So, na storya na wasang wata uyata taman mayer. Atam mayer kalik. Arye katkisang yew chin kopo. Okay, aramas kinda. Atam yes chokisang gini nimange. Okay, ganinda. Liyo de kakaon mga nolo, wegi ol makaon. Okay, tuwa siya. KAUN-O kapagata all ren lead, kaya dek, ajay ko sa iya KAUN-O sa pong pwegi, melel KAUN-O lead. Tuwa siya, bang irong relationship in Jesus o momotso, melel me ime mangan momotso estro force is way. Tuwa siya sa siya, emme chendel emme pepol emme limbar estro idingung child instead of child. Okay, tuwa siya meman ako saya meman meposon la. So tuwa siya akito choice o akito pilipilo child momot sa child and pilata nakcheba ni wongi deso. Arya isangan relationship miyan ang pungan ololi olo aba ang baka na paliyak kahit yung count me lamay. Okay, chay men palilaw tigan rong kosain Pwopwoud kan ibigin pakela liya kapwegi. Okay, yol kinta tanggo puksaraw ya menda kaun sapong. Organ ngay makaun sa champong ang puksaraw ngay makaun kay dek. Okay, KAUN-O karasayang Jesus karasayang sapol ma relationship ang kachay momotso. Aki yang kachay choice, aki yang kachay la chay pungempilata. Anda meman na boso niya. Okay? Agdor kalangan o Pilipino mimire mo yore. Arya, on kachay la bang sapong ma kachay olen hanggang saya olen bombe pwegigos ko saya ololi mepit kachay. Makichay lola kan matawa me ngay me mga ngay me kaun sa champong esapong tolol pwegi kachay pan moreng Christ ang momotso estri ngong kachay chailen kasaya to tran sansal me mo ko moro are
kecai pelata makcai ban wong so. Okay, so force so kisang pilipilo re child. Aria iga sambale child kupukubura mumang kecai aramas ren KAUN-O pag child der quote scriptures apong child der tatong kupuk saraw ya amini ya pius to kisang pungan aramas ya me got me kama pues eso melel okay all kinda kasayang report ngoy makao ni mapuksaraw kasaya okay ni mapuksaraw kasaya kam to Christ me limbak me kitian nor me apwali momotso me witen momotso pengkak mangkalakan ap kaiteng kaunin abuse kisang apong ape the control so li ni tuna chay wata kwasa KAUN-O irongala me liya na ko don sa wasa ola when count sakala then complete and count sakala pekaren court nan morin li ola so olo yemamer atama yemamer kisang e chingo po iar wiyata liyo oi watong ni ay meditate wasa ong kumailakan mesay Pwopwoud chay banasa me puksaro mahsanih chalender ewang yoke with aramas mesojo poson okay pagita irongalar one challenging one kapal me aman poson aman so irako pano Pwopwoud kuperangkot maybe ang perang ko saya puksarawi ko sa kasayang aramas memen pay yang KAUN aramas memen ni wangi ko sa yang saulang so kuperang ko chay koras en saulang kechay ko pano Pwopwoud okay aria makchay wian insene chay pilmiya tal pani yang kechay mora tami sungusungan ko saya abaninen kama pa chay ma wala mani cha papa kot kopor ke KAUN-O pan pin wato nga pod pui mo yawi okay KAUN-O uyata liyo iwala ngolo yenang pod and so mehkihla nga workila wow and dahme wahntuhke the tea we sang re ari nilokayan ni masanan wayo kasi ya woman woman so woman to okay pa puksaraw kinora labe win da man away woman man koros ira koros aramas aman miya pasan puyo kita apan nature I purpose in court I kuperang court chailen Pwopwoud kapara-parala so uyata liyo kiyang pasan tuwa iyo laman nilo kaya oralap miya pasan so irapang Pwopwoud o kapara-parala so nanachay malyel olo li all a child kelailim palora child kanin tayang child is child okay is child may chayban tatok chayban apwali megot me mawong a chay penine chayban pero sang sucharkan chayban profile chayban wato pon chepel monga karata kinenen kansen suwed penine yo ma ola mangkin chupil wiya pukoan tatok ato po nasari kanan monga nenen tuja chayban ka sapongela o ola man pwegia ipe karo mo mesang reng KAUN-O ma bilkin sojota to ka bilkin klantiang pen palu akin klantiang akin kon me akak matawa me useless mo sojo ka trapa ike tuja sare o miminana to pwekita KAUN-O kapagata I kiyangan dominion apwahpwalih wiya mekot I kiyanga muscle pwenga build engak wiya mekot engak tatong kela pampalwara li tame sojo unsa krenolo autela ren liyo iwado okay autela ren liyo wado are okay pak sawewe nis ke child pwe chai wok pasang
imi ko saya sense of humor to aja KAUN-O ikamelele man sa me uya ta ololi epil ong may na kokoror po kita chay wak pasang ni songgay apwahpwalih kikichay pa na inda Pwopwoud. Okay, so li ako kuton sawa sa olo ako kuton kaun sakala ako kuton sawa sa ni dahme olo yuyaw so mawala itamayr alia wasuk ton sawa sa report kita rola man may itamayr matawa tayo rapan huya rapan dam pese li pues lia olo kot KAUN-O equip tuacha audelar lia autapani lia ka matamataw lia ka miata miagot me lia wakotes chokayip ko to pues KAUN-O me uyata. Okay, so ipan ruwain pan pratala on kachal kaitan kachala kumailakan mesek Pwopwoud nan wasan wata KAUN-O kamera latam KAUN-O uyata lio wala hangatam. Okay, so chaipan makchay uya papa KAUN-O na nam single na nam lalabot KAUN-O pan wato. Okay, am both amakchay me pan chang sili rapaki ni pena chay linang so charapaki kukuprangkot chay bangkin imsakla kolimla imsakla tuwa chay both kita makaitan kuprangkot hari mawon kinuyawin anim. Okay, ari wasama tawada because me kisa ne chin ko puwi pokita chin ko puwi ime para nongyongo. Okay, so nongyongo ola man sa me broken heart anakera choka kuya mekot to jo paralyze ari alio pan para. Okay, ime son sawas ime para pueter ta e para ni a spiritual de a para pueter amor enderola puengak memoro y papa KAUN-O oni peker me koton buya. Okay, so okay kingo saya lios chuya wisani chapung mureu chin chapung muren olo puete proseli mangan olo lios chuya wisan chin mangeo pu ete lio la mama ban sokpon mangeo des chuya wisan pan nen olo pu olo la mama ban chiak aba kisani chin kopo yo pokita an lio apoko para nong yung anon olo pues anong yung ang kakinan lang KAUN-O. Okay, so kachay li asa me chay Pwopwoud chay ba nasame kaite kacha wendin palwaro mo yata Pwopwoud abu ko sa yayer mensang me emotion a chay matamatawa chay papa machay linang chay bil kapachalang isme chay bodgi o chay spirit ngena chay ka bil patrong isme ka chay bodgi kareta mahsanih aramas riyamana rabang yalayo nita ni physical ni emotion o ni spirit tuwaja ni paluar ni nanganara okay ni lamalam ni pepam ni nang ari Pwopwoud ni ay ko saya erasang puzzle tuwaja ola waksang liya ni songgay liya waksang ola ni songgay KAUN-O mo itang rango pa na Pwopwoud raro pa na Pwopwoud kareta Pwopwoud kan kin ansa mira kin kakas wak singkara rape child kinokila a child so charakan pag child men kasaleta cha mamaw po lapit kang yala okay ansa mira pan Pwopwoud iran kir laisin neo pa na iya so me kin chaptar tuja pochyo apan kuwisang ni wapen me smooth ansa me leler nan matawa traper pungutak okay traper pungutak mo atan rocking so Pwopwoud koros ken muyamo okay my dela mame okay liakan making council dan raken kosay tuwetra regalekale kika pal ko up so Pwopwoud koros ken muyamo okay chaiken chapcha smooth pokita chaiken okila chai so charakan ano ma ko tra chaiken wearing mask chaiken tuwaja kitimasala wearing mask chaiken okila achai so char ko pa child partner ko takang child
Aria sa me child paktar o child popot mipana. Tuwa sopo e kise kaye lasang niwapo. So chaper puntak. And so me child par silu bayo de mau puntak tolo okay. And so me puntaken ira kamaya ira tuwa chakitiyo ka ira menpeya. Okay, so raganta rocking the ship is rocking. And so me punguta ko may rabang kan nga ma apan kukulaan bil sukati. Okay? So yung man sela kin sobo, arasan sela kin popodo. And so me kukulaan sok akin bilew katangi cruise. Okay? So akin smooth, akin rock, akin cruise. And so yung popodo level men da cruising to it. Kakilang so chara because kamawar am popoten pichilar. Okay, you wasame rocking o wasam pungita ko I wasame popo chochoken muy pesang. Pogita child work pesang iko sa iyayar. Child work pesang KAUN-O irong mahsanihong chuma wala chan kele pogita KAUN-O mia sapol mapeka rong wolo. Ibang nyata sawasapa. Okay, so strunda. Ibang nyata ano po yan powot kia ako to posi. Ntanda ba nananaw ya. Anda ibang nya sawasapa. Ibang nya yari yata liyar wato. Karya nan popot macaypan soja chok to we kila chal wok pasangkan. Arya akin imakun yata mo ipasang. Po journey the saila kang popot ongo Rusia sangat rayo. Okay kin kosaya rail kan tuwa dyan na tarasang ano kaya. O ngayon matmento sangat rayo. Amo mostly trin aramas saila kang popot apan sangat rayo. We imo mo. To the journey of life kecai kin chap we kia cai lok ya cai su carakan cai su no kelang atas suwed labo icai mo kelang ipungki ya u ya te kelang sama oke ya ipod apan so mi kepana par riau silu apa capita kelang hakle oke ya kelang patchkul re ngai kelang patchkul re mases cho apaliala aria rocking chaper pungutak aramas pungutako sescho kiyang gorge lalete sescho angemarain aria popodo ban muy asa me muy el rapagita man same thing pues ahí la con popodo son atrayo okay aria songan me chel work pasang lale kechel mon niara lab all aral matamataukin inen way to it refocus may bang saya iral duwe jaral TBS maral mimisele nantaken handa paymen gola bombe yanane klang TBS opwe yawasa bombe mi apoyen ka kolaya ong matamatao menta porque niya sa wata ka saya Iran wiyala wartroyo iwasa mekichay aramas sojoken apaliala warchoyo chayken miss out me kokoliko masani Iran Pwopwoud o wiala warchoyo chay mo ingin lama me wendipano me warchoyo okay kisa apkaitek demanding okay kaitek yudan pasanen mo po warchoyo weki peng palurara ko rawiala rio pira Pwopwoud ara matamatao ara inang ara wiwiya anana wiyala warchoyo ara spirit nera ko warchoyo so iwasa Pwopwoud kin challenge ya rasosa kasusumpa na may ko saya pasela labo wato tap ya uncle daban be wado labo wado ngai wado ara songo connect wiyata pasele wiyata sa dapat pasela bani pombe anyway so imo mo tuwa iban sa ay bodo dahme matamatao dahme inong apabom dahme pilsa sa ngoy ay kaparan kan songkan arkich ko pano Pwopwoud iban chimena sa la bodo isa chimena sa yala
sabang yo bebe jo yo mela nge begita sesuka to kita masan menta iran choror sang samara inara tahara baba ranono wirawia la warcho yo ni popod ni arawia popodeo so malia lo mentinda jai wok pasang wol rakan mata waitat tai inenwe okay li rasang canvas acha mata ka ngola selima pogita all aray mata mo mana iklikilan nan YouTube aram chok chama ka we malia lo olo kan klang we chama bang ko saya yar me ko tang ko saya ton to pul nan filing cabinet iwian nan we ali acha malia anda menta songa a wire steady so imenda ki me canvas pues chai acha mata ngola selima a olre inena wager ya canvas ma inena wager a radar mo ingechai samaken sereseli okay so imo mana chai mata ka wapasang kangiani example po yang kak sansal all karasaba ma ngoyai bot abang wato kasoto trap resitin pilen chala o chala lemma pugik chana na pain laka uyari wentier moin mata woi merla ngoi ban mata wala chala lemma pugi pugi angai li sejak pil wendi cha merla iban mata wata ya na uya ban kosanya ban kisangya ban mata waseli alo ko puengkak tiarak karta ban mantan mensango olok pansajo chamanda pilo komuli yaman ban yaman chabang wiyanan Arya kay pak sawewe memorian all rakin matawa especially masa sa ko taban matawa ngoy makaon tami matawa tay machabang wiya arya tuwecha pin kikitier sawasaba makaon wato pwede kichay li chay kapag chay ko tong popo chay ko tong wato ngolo sawas mesjumi mereo miko saya amalia lo tendency the ability our please wana kaken matawata mekot mia limiti wasakan mescho matawata yikichai lima bangken matawata okay arya wasa wakan pilkasong songo wol me sawewe kan boyge chai kokotonyan sawas kila chai mata ang rai ramatawa mesui rai makaon okay karata wala man mesocho kamitang kauno amnaur udana osodran kisangan marain me liyo ko don sawasa irabangin wiye bebe irabangin wiye sensuwed na narapopo ito pagita rastu kata kabugubugun ko te isra okay so example to chan sa menet pwede kin naisinser juga sambar payo ngay ndangay po di ba nature yana pointan seryo kopo donya chala buki mawar ong yang ngay liaman chala buki yo kaiden moni yo pagi bangola nan stoy ba matawa o nga probability ita aya sanj megi we argo bilgak we bo moni yo mo bogida all mo raban matawa tra makinda lugo tra Akjali jebanta sopa, basketa, taipera, wipe, okay? So, isang ko makanuyata kamay. Isang ko makanuyata, sangan sa wewe ko po kita. Okay, pak krikilang kiyol, ranyang matawata mekot. Aong ko les chumirirel, ability yo, koyo ko. Tuwacha, karasa pa ma, penjokalar, saik pakiyo, amo, istintinta real story up, intinta ni oralap. May ban matawala, ay bought such a back o point dance riga luko. Or ngay incense wood kiseli, masa ni incense wood kiseli. Udan bilban incense wood ki masa no lok puya kita, es chukak matawata, mo, akak matawata, okay kak matawata. Abros chu an kisangan matamataw bisejuk tuwa chak chali. So okay pak chayban men ren buya mekot, chayban kosaya yang ral ni ningalama kahit ang ngalan pos pwede araykin matawa may ral makaon abil chayban intintang ral chor mekot chocho
bilkin challenge haral men hudra rakak matawame iya ngai makauna ko jorin tindado up the reality is ime lead te ime mangan tiren mata me pisicik asacha mimere rail me mimere li arbobod yo an samarakin pobod ka isongan challenge kamarakin kayo ye puegiyolo men kaun apos chakak matawata korusia pokita liyo ko don sawasa kauno audekier koyakin matamatao kanma olo serjelilia liyo kak apaliala okay aria makchaiban socho wewe kiare chaiban wiye kakango tipana ansome popodio kung warela nanara relationship sampar isak sama pe ma socho wewe ki kamarainin mahsanihong godro aria through experience or time experience to ja mimia rena po do sa area trinkan akakoyaranza akaker ekerapot nan tam all makers ko saya tak jabang wiya so bobot kay me worelar to ja natural oloko kan pencho katame ay bandak marena ipot terenol me van lo yang boy metawa me yu van kito ako sandi iban itap mare na ipot okay pokita receptar cho katame liya ka kak metawa ta seli achay metawa me pitaken ame chang seli okay ay rel raba metawa che wangal raba metawa che wal raili termo so chay chukak pil momolang da ka chukak metawa da mera na sa misa wewe iking ka kuya sa ando kaya ko chukak metawa da apo yang chukak metawa da karta ka bangko sa yayang ni ko say mao apken danan cha sa uya mama apo puegi all rebel ran ki pride ka de pride mao po grasa me irail me mange a ka jay ko don submit okay all ren mange irail son lead chay ko don sawasa o ka ko don tami ya lo kaya pum me ko sa ya yo chay ko don ya submit chay ko don mi chay ko don bay yang de ta chui we ki okay so matamatao achay matamatao imakin challenge so anso me chayban min nang popot worelak chayban wala ka ragachaptak lang strength kailailin li nan erian matamatao si raikin japtai rachoka kudacho koer o plan rabang kin japtar ntang rai boy awol mautan kokol wanga kiti chor pueg resa sa mahsanihong kot resa sa KAUN-O kiti chor rai boy so champung ngai makamangay yuga besongkan ngai mange are udang kin kansens wotong liaman puegi emire koyoko KAUN-O me pul puego ton sawasa olos chuklang olo panali tin sabung lama melia ko tong KAUN-O okay so tama bil work pasang rechal legen matamatao a child inang okay inang so child ka school gear me limbak eu character de eu one limbak me buksara ko sa ya self control do etra kelen Pwopwoud ya inang so tama nan emotion me ko sa ya oh Lord, dahme KAUN-O mahsanihong challenge eulale atay malian tu jama ipana sama ay pot kak matawata ma ay pil kak dependa kak pil klantong ya po miya may kak matawata kich kapachapana so jaka maiki aria akin wiyala eo tu jay ra eo na naramatataw ama pil inang emotion mapil akin pil portani anso me wende panan Pwopwoud dabe okay pueki all palwarral rakapugpugitan tama KAUN-O mahsanihong kapara lao te la samba so rakapugpugita palwarral rahnohte ki masanol makakuyata ser der 1 million okay so saya exact number na
million. Ali malaw sang. Aria chay linang inangan bil wentipana ni Duwen Pwopwoud work pasang. So iwasaka me sangan sawewe kakakuyata kapala can open that door makchayvan sawewe ki. Tuwe jawolo men wentiang wiyansen en Pwopwoud ang apwd kang. Okay? Aria ola pan mapakta ba bagiya kang agakola ligi. Arituaja ansame ke ola mane naturally puekia kapukupukitan wiyamo so inangi tuaja anani yomo liyo anana pueki li popoti mapuksaro ko saya. Okay, check but checkin bal checkin kan sangan lokaya kan wiyawi imikos ko saya ki okay aramas pangako ata puksarawi mo rong ko saya ra pangako ata puksarawi ko saya pueki wana epar kay chimang kamay tata deep. Okay, so ko saya me ola man paluaro anapwd tipson tatok liya man paluaro anapwd tipson tatok pagita chalder ko law yata deep liki. Okay, chalder yata deep liki ime inda nan makcheban Pwopwoud dari ni saulang ngananggot ka control atay linang ape. Okay? Metuwelet. Syanana ko la likin Pwopwoud syanana ko wedi ay Pwopwoud pwema inangokelail kay season inakungokelail pakrengko tangkisang. Okay, especially songa kolang katayl holiness. Okay, porque Pwopwoud ko sa yayer ayo eu purpose in Pwopwoud the karapang Pwopwoud ang kolang katayl purity. Matawa ma all koaros sa Pwopwoud li koaros sa Pwopwoud tarmero wiya kam kamal sili. Okay ya aramas riyaman ko pa na Pwopwoud irawaon ki koto irawaw pa na ng pungara kauti tiban wiya makmakit sili tuwa jaman. Okay, so Pwopwoud niyan sa me wewe umiarera liyo pana sa me palwaro chachane kaytekin senem mengwendiang Ahpw apana sa me epapa Ahpw niya kiyangi mas chinangi kapakapki. Okay, ama olo no inangi me pil tuwa kalokolokan liyo pil kapakapki pwemelen ansa me chay po na sa kikot atay luwet bang kaunta chay kakong me koaros. Porque chaikin pepunsa sa KAUN-O chaikin ut tatongin uya pensampa. Ama achay pos choki doak chay sobay laliki abuya tati. Okay, so yi karabang Pwopwoud chay longkolong chay purity more makalakal ng pungan relationship. Okay? Eu mebil wok pasang renolo li all draken kosoy tuja aray mata oy aray kosoy li chay mwahu lokolokaya bwe kita achay maliel kaw ya matao asama chay maliel kaw ya matao chay kun miyo koskosoy karata chay sawewe akin momon minikers abarakan o kate ya one li ada chay la one li ki achay maliel kaw ya lokolokay achay maliel kaw ya makmakit awiya matao so achay ka koskosoya dahme achay maliel ka olre internal to achay milale nananawi prokoskosoy. Okay, achay li dahme chay matawada chay kosaya dahme chay matawada chay kosaya. So niya chay bilutialer kapugapugko kapagata ol kapagata li palwara chay kabil wok pasang pagkita liyo awa pasan koto renolo ari tuweja pasano sangkaras na chay ban all ban pulren liya kak multiply amana pilu yaga men kamang koro pil tuweja lokaya ba kabanggian liya kisabang kalaute pasang pagkita miya pasan ison pasan tuweja kolatate mo wasama serika ni putiya o kair talale tuwajak chay li a chay koyak
kairata mekot pweki a natural a nature retail so isangan ko yung ko ol ko bilkak dependangay ansa misa tabeng popota olo so I drago yes jonok matawa me kelen creative ka mo mata ko kak mere le ansa upokat ma sent malawlaw sent chugchuk abanda chagitong ya alago ya kit yang wala pangkalaw dela okay so pagita child can crow child can kakairata mewat child kakairata ne child seri ma aramas punam domon chala ebuki manano chala silibuki kuali yaman ka pueki kisakisen mata memremon ka mata waseli ogagak multiply monio olo so chonok mimere okay so ansa ma child sawe work taken akamay child kowe amanaman ap kay tegi ko prongotan mo lo kaya wayon ta compliment liyo wesu kuton count sa kala olo kay ten count da ap count sa kala olo ma count kay ten email lead ka cheba mata walang Christ lead momocho kay te count zombie ibano dier whatsapp euta irambuk mi bang wata kong trail pueki tueja turun linan kono patat me arail situation da arail rairen maur etang nan tama buksaraw ya kosaya me pitki aledar Christ nan tu kowe menewong kauno abodo so okay abodo so abodo men kaparendi samba susuik de bebeyang pueterian saulang Arya imimen wata kong dahme puksaraw ko sa yake ma kamuyaman me mimina sa raira kamaletar Christ nan nganom kan men ang panine po ng kamorla kompopod kiolaman me pepensa sa dahme kamuya te suik te makinakakamay kabuyakan nang kayong korent su isak stilu isak limau lele isak limau may pangwatak ma li saulang man pod kitar ola man mesotra poson olo ap inaukita me pan warakyang liyo arena maur liyo sotra pan moisang olo pue olo ol meso sotra posono esarawikilar apatrong li saulango o li mesotra posono pil sarawikilar apatrong saulango maso waneturakan pan rasong nain mesotra poson kan okay apso por mesarawi o kankan pansilangan court tame mahsanihong ma komulia man ma ewonger KAUN-O komuyar pot kiola man me kang ewong KAUN-O ari olet men popotong komu men mimiyang komu muitangan mimiyang komu puegi ang posanen pang kamaurala ola man meso chaposan o kasaya wasa tame ikaw-kawit kung kachay ko to God is looking for godly offspring KAUN-O ko purkini chay sirikan na sayi so kasaya wasa po maso at mayrapan muy pasang arya sirikan pan rasong nain aramasakan meso charay poson okay so ma liyaman miya poson popotong wala man meso poson wala man podki so chamen kukola en podki iran biyo popod pogita posonen liya pang kamaurala wol meso cha posana woni raserikan pampil pitsang logo-logo korean sejen puegi ramui pesangya okay kin kolianda yaletar Christ menewang Christ ay bod kang ewang Christ imen muisang okay ay mimen watang kita mapwe mimen ang puksarawi at child pasabang koaros mimen ang puksarawi okay
Koi tisanga isak limawa ako saya mapali me suotra poson no men kehsehla pali saulango ekak muisang. Arenan songen irairwet riatail saulango olte li salataklar. Okay? Ako saya ama como Pwopwoud Israema me saulango Pwopwoud me soja saulango men samalar moitang en samalar. Pueki me saulango pan salataklar pan bitsang. Okay, so I mata I me puksaraw song tayang jalan ma. Ma como ola mandelia man kom saulang amo Pwopwoud soja saulang apo men mimerem kete mo isang. Wang posanan pang kamorala. Okay? Ono maserikan pang pitsang utengan jebelen kawiray la pokitak mas tumoy pesang. Ama mes soja solongo men kokola muitangan kokola. Muy pesang mo mao. We mes soja solongo men kokola muitangan kokola. Komoy kampan salataklar imabuksaraw pa saya. Okay? So, mamia sa pulmo may petak, may kakachin petak to mur te nanwasakan po ismebangking gilangkan rakakyan sa pangap. Imenen wiyatacha sansal po turunli may kaskasayang counselin po po nan krupet iwasaw marawye pepeya po eki ramen move forward. So, and sansalama dami watakero Amu warakan pa kong komoy, ija sa jamene wangkot, ter kausala. Te kom de mo isang. Komoy lalapotong kot po ime mahsani, amu posonen apan yang mehkihla. Wono maserikan pan safe. Okay, child sa Japan kin pinmiyata child, kosanti po chailan kamor ke child la po, kosanting kot pon na kier. Ni cecebang kan rapa ke masu cincin tenang buk sarau ngan sarau bang kawit kin kecel. Akai li kin men mui sangarai pot poras cemene wong kot. Cepanana watak pok celen ka kasatame masani. Ai banta ke pok pas cemene wong kot. Okay? Ai masana masani ma suci solang I pakapakayuk men mimi kete kausala. Tegete cangasang. Amposanen bang kamorala. Ama kesola nga emen samalar po emen pitsangu emen muisangu muidowe aong komi kom salata kwat ki kom kakprong Pwopwoud pokita este solang o emen changasangu muitala imabuksaraw ka sa iya. Alright, chaybang kapaka po chayban udir sojuget hoy kangkakela ka manamanen pinwiya sa pulma low Mia sapol mo may petak kong kaskulin so juga message cawasakan when sansal cekak iu kubana kawewe kan. Okay, Ellen ta so juk mau kapca pot don sa child na kier. Kalangan cekap agap main kaun Jesus kalangan en komi kapunga maramis saraw kalangan kaping kiyang komi sapol mo may limbak. Kamu mesaraw limbak manaman lingaling sabol mo kasandikan magininen lingan mele longkit sabol mo kapagapag ikapagap kiyang kamu Lord kalau dela inang natmen watak sabol mo masan wasen kak wewe ki poseder lutuwi penat kasandi de plan de penat punot malakanokat kom kachin masani sender punot kemekot asen kak rapaki wengkot o tama kang kaparendak KAUN-O asan cekan kamu mepangatun wato ikapagap kiyang kamu Lord pepolen Koht ang kacang kat pongkit korusia niat pang kamal dier pompongat ikalangan kiyang kamu maula memia nampalwaran aramaskan korusia makapagap kira rail so mau ale dier maula ale dier ne poson ale dier ne kasiko kamelele main kaun Jesus mapang porta nan real life oh God pasabangan at kapakapakan kaun Jesus koros meanan is send sa kapakap kialan send alan tatok alan blessing memimereman se paliam tao ka udi mokitin chebel mebilbang kasamineta kapuyak tangokan me at main kaun Jesus kalanganan kami
kapag nga marami saraw kalangan ay kapag kiyang kami sapon mo mamasa ng kaksukadi kamal tadok nan morin korusya melel git ngoyo korusya meyo ko na pompomad sa kaprayang kami at kapeng at kasabay kalangan ng kamu kaun Jesus no at kaun at sanggamor. Amen. Amen. O mga korusya po ang kasalelia cheban bileo chupan lakap.